L-ammont ta' bookings minn turisti mir-Renju diġà qiegħed fl-istess livelli tas-sena li għaddiet. Żvelat dan il-Ministru għat-Turiżmu Julia Farrugia Portelli meta kienet intervistata fil-breakfast show tal-BBC fir-Renju. I got a brief yesterday. It shows that the travel agents in the UK are telling us that practically we have already reached the same levels of bookings with the British tourists as we had last year. So really and truly, we are all excited to welcoming the British tourists in our country. Il-Ministru għat-Turiżmu qalet ukoll li Malta ħadmet bis-sħiħ sabiex fis-sigħat li ġejjin Pajjiżna jkun fuq il-lista l-ħadra tal-Gvern Ingliż għal vjaġġar sigur għal persuni mir-Renju. Farrugia Portelli fakret kif Pajjiżna kellu suċċess sħiħ biex iġġieled il-COVID-19, tant li Pajjiżna kien infaħħar mis-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth. Mistoqsija dwar kif Malta tista' tiżgura dan is-suċċess meta jibdew ġejjin pajjiżi bħar-Renju li kellhom diffikultajiet kbar b'dan il-virus, Farrugia Portelli qalet li Pajjiżna huwa preparat sew għal kull eventwalità. We have the right mechanism at the airport to test each and every passenger through the temperature gauging mechanisms, but then of course we understand that also as a country we have a strong base when it comes to our healthcare system. Ir-Renju huwa l-ikbar suq li minnu Pajjiżna jirċievi turisti kull sena. Fil-fatt, is-sena li għaddiet meta żaru Pajjiżna kważi 2,800,000 turist, kważi 700,000 minn dawn kienu mir-Renju biss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.